Te karawia te papar e no ne ki kune tatu a ko no nana rai ak te ki e ko ai e fo iton rito tani e ere tuki te tamaki te trato ato te 1914 e te 1918 pa e taru mati to ato ne rana tatu ka tuto e dalo mata te to e ke mata no te tika ya tutu ato tatu ka tuto to ku iwa ko tēnā ki poki Solomon. Nōrunga i te tupuno mātou ki ere ki te tamaki. E tōna i mua i te mua i hakuti ana ki te tamaki ko aroe o Peter Solomon. E tōna i mua i te list o te Hall of Honor, Regional 1, o Solomon Poki. Ere tu hei ki te tamaki in 1960, joined in 1960. Mati ai in 1917, ako kumaya di Auckland Hospital, mati ai girele the 3rd of April 1917. Kaya mutu na mato mani dia nakaalaya loroto e kogulada lohea hitama kalao tebania mo tebania nada tua te mutokani di mani naka Australia e New ina kewe e me kupinga te ya kite tuwa itola tu puna te ere i tu atu tamaki te kimia nga rama te roko e tatu te au ori rā te tua e tatu rungo e tatu ane ka marirui mai e tatu na tu te ora ta tatu gari mo God bless us all. e te ki papa Ela